abifuza guhindura uko bagaragara bagasa neza kurushaho bashyizwe igorora. Ibitaro byitiriwe Umwami Faisal byatangaje ko bigiye kumara icyumweru bitanga serivisi z'ubuvuzi bwo kubaga hagamijwe kongera ubwiza, gukosora inenge n'ibindi bibazo bitandukanye biri ku mubiri, ibizwi nka plastic surgery, ku giciro kiri hasi y'igisanzwe. Biteganyijwe ko iyi gahunda y'ubuvuzi itangira kuri uyu wa mbere tariki ya 14 Nyakanga 2025 ikazarangira kuwa gatanu tariki ya 18 Nyakanga. Muri serivisi zizatangwa harimo kugabanya ibinure biri mu bice by'umubiri bitandukanye, kugabanya inda, kongera amabere cyangwa kuyagabanya ku babishaka, kongera ikibuno, kugabanya amaboko atendera no kwimura ibinure biri ku gice kimwe cy'umubiri bishyirwa ahandi bikenewe nko ku kibuno n'amabere. Uretse ubu buvuzi butangwa hifashishijwe kubagwa, ibitaro byitiriwe Umwami Faisal bizafasha n'abandi bafite ibintu bitandukanye bashaka gukosoza bidasabye ko babagwa, ibizwi nka non-surgical cosmetics. Kugeza ubu ubuyobozi bw'ibi bitaro buvuga ko abazavurwa muri iki cyumweru bamaze gutoranywa no kugenzura niba bujuje ibisabwa. Bwavuze ko iyi gahunda yateguwe mu gufasha abafite ibibazo bitandukanye mu Rwanda kubona ubu buvuzi hafi. Biteganyijwe ko ubu buvuzi buzatangwa n'abaganga b'inzobere bakomoka mu mahanga ariko bafatanyije n'abo mu Rwanda, hagamijwe no kongerera ubumenyi ab'imbere mu gihugu. Kugeza ubu ibitaro byitiriwe Umwami Faisal bifite gahunda yo kuba igicumbi cy'ubu bwoko bw'ubuvuzi haba ku Banyarwanda n'abo mu mahanga, cyane cyane mu karere. Muri Nzeri 2016 nibwo byatangajwe ko serivisi zo kubaga hagamijwe kongera ubwiza cyangwa gukuraho inenge abantu benshi bajya gushakira hanze zagombaga kujya zitangirwa mu Rwanda, bikozwe n'ibitaro byitiriwe Umwami Faisal. Izi serivisi zigitangira uwazishakaga yatangaga amafaranga ari hagati ya $1,500,000 na $2,500,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Muri 2024 ibitaro byitiriwe Umwami Faisal byatanze ubuvuzi ku bagera kuri 30.